endoda ekuthiwa nguJesu eyafayo akwabikho umuntu usilandelayo isitory sayo. Ndifuna ukwenza icase ecacileyo. Ndicela undenze i-research. Luka chapter 1 uthi Mhlonipheki omkhulu okubizwa ngoba uTheophilus ngokwala mali ondinike yona ndisebhizi ndisaqokelela uthi kwincwadi kaYezenzo uthi Mhlonishwa omkhulu ndicela uba ndiphinde ndongeze kulaa nto ndandinike yona. Le ndizayongeza andizoyongeza ngoba ngoku ndiyi-researcher, kodwa le ndizayongeza ngoba kukhona umuntu endizawuhamba naye. Leya yokuqala ndihambe ndiyiphanda, kodwa le yesibini ndizawuba khona kuyo. So le ncwadi le i-adresswe kwi-ambasada ekuthiwa nguTheophilus. Uyacaciselwa phela kule ndawo sifunda kuyo uthi kukhe kwenzeka ngenye imini uJesu inkosi yokulunga ihlala phansi izawufundisa kwasondela kuyo abantu. Uthi abantu bokuqala kusondela close kuye yaba zizoni. Nazo ezizoni ayizozoni zenhlanga, zizoni zamaJuda. Amajuda lasondelayo sele segregated kangangokuba awasakwazi uhlalonke, ababiza abanye njengezoni. Kangangokuba njengoba bezawubizwa njengezoni nje akusasondelwa kubo. Ngamadoda amakhulu anxibe ingubo ezinde awunduzayo athaphethe izwi likaThixo anobomi ngalo, kodwa bamazange ilizwi selefikile. Kwasondela kuye izoni. Zithe xa zisondela kuye izoni, lithi iBhayibhile ababhali nabafarisi baqala baba nengxoxo ngoYesu. Bathi siyamdawutha kwa ukuba ungunyana kaThixo, ngokuba ukuba ebengunyana kaThixo ebenomazi uba lo omthandisayo ngumoni. Utsho ukuthi kwanaye lo ungumoni. Andanosekana ngoba bebenakusondela kuye izoni kanti ayingomoni. Kutsho ababhali nabafarisi bathi siyawudada istatus sakhe uba ungunyana kaThixo lo, ngoba kuba ebengunyana kaThixo ebezawuva ngomoya kaThixo uba zizoni ezi. Ke kaloku babesondele kuye bonke ababuthi berhafu naboni ukuba bamve. Babekhoka ke abafarisi nababhali besithi lo wamkela aboni adle nabo. Yabona wamkela boni lo, akasamkeli thina singabantu becawa. And futhi akanene uzamkela nje ezitsotsi zingaboni, uyatya nazo eziyena. Thina sithi ke ezitsotsi zingaboni asasifungwa umasondela, kodwa lo akanele usondela utya nabo. Izaba nzima into yobana sithi sawusindiswa kube nzima uba sisondele izoni. Ingathi nathi ngokusichwechwelwa yifiva yabafarisi. Eyechwechwe ingathi alichwechwela ibali, ngoba sinabefundise kubonakala uba bakhuthuke ukwedlula kwa uYesu owayezofela abantu. Abafuna ukusondelwa zizoni. Banebodyguard ezoba izoni zingasondeli. Inkosi yethu ayizange ibe nabodyguard ngoba yayingenaskandali. Ana le bodyguard loba into ezikandala.
ngoba nathi ngokusesigqibo 30-50 asikabi na bodyguard kodwa izitsotsi ezifikayo zine bodyguard kuthiwa zakhala izizecawa zezecawa ezikhala zathi ekselo umuntu uhlala nezoni utya nazo akasihoyanga thina kodwa siphethe izwi likaThixo ake ndive uthini sizova wathatha ke kubo lo mzekeliso esithi into abayithethileyo wathi uJesu ayiva yabuhlungu inhliziyo waqonda uba ucela ukhe abafundise ngemizekeliso nothi ngemizekelo ukhona umahluko phakathi komzekelo kwakunye nomzekeliso ndanaza ikhona le bakuthi yabona mntana ndicela ulunge umzekelo ufane nomntakabani lo ngoba uyapasa wena upasi ndaza uyamzekelisa uthi umzekelo ufana nomntakabani lo ngoba uyapasa wena upasi but umzekeliso it's a parable kukubekwa kwento ecaleni kwenye into kufihlwe enye into ukuthetha into umzekelo angenza umzekelo xa uthetha nendoda uthi kuyo hayi le ndoda ingxolisiwe ufihle enye into kule nto ithethayo xa yiva uyaxelelwa uyathumela ndoda ithi ndimbi kodwa uyibeke ngendledlanyana ephucukileyo okomfana phaya etraha xa ehamba umfana ombi ehamba nosisi omhle kuthiwe ngamashita eksemashita nansi ihagu ikhapha iyongathi ndakwaza uyadlula ngamashita kuthiwa eksemashita nansi ihagu ikhapha iyongathi yabona nawe uqhithe uqonda la ukhalela lehagu kanti lo mcimbi phezulu banesendimbi lenhlozi yakho nosisi mhle uthi Jesu wafaka kabuhlungu waqonda ucela ukubeka umzekeliso afihle something apha uqala ke ngomzekeliso wegusha uthi umuntu unegusha esilinzi ulahleke intwana akanantsiki na akayishina ne ufuna ababhali baphendule because abafuyi ne abafuyi ababhali baphendula ayishiya siyayazi thina lotho ne kuyasenza ukuthi abantu 100 egusha mina ulahleka 1 yashiya yocheke imali abaqondi babaphendula into ebafake eqaqeni naloze afakwe kubayibheli abona bona ngathi igusha bayaphendula baxhakisa izandla bathi hayi okay sibalekile igusha kumuntu nomuntu balekile kuthi bothi ngubani otshela hlelo igusha then ayilinde ibuye bathi ababali akayilindi ibuye uyesuka ayefunda yabona nayigqibeza into yamo ngeqoqo uyabuza ingabe ukhona nabohlala endlini ayilinde igusha elahlekile kodwa awuyaphuma ahamba ayoyifuna kuthi isifuniso luthethayo ngulowo kuthwele izulu azofuna baphendula into abacimba abantu bayayazi kanti baphendula balento bebenengxaki nayo uthi xa sibaluleke kangako igusha zenu inoba ubaluleke kangakanani umuntu sibalulekile igusha zenu ezilahlekileyo uhleli phansi ebabalisela cha abeva uba ninibona ndilapha nje ndizofuna umuntu
kukhutshwe izulu. Ngoba xa kulahleke into ayinako iproblem ayikho sentweni elahlekileyo. Iproblem ikulo olahlekelwe yinto ongonwaniyo ngulo. Yima mhlawumbe masikhawuleze sithi kuthiwe unemali unesilva zingaphi ziyi-10 kulahleke njani one kuthiwa akazuli atshayele indlu yonke angithi ngokufuna lo isilvishe ayishukuthi kodwa lo olahlekeleyo nguye obhuka. Ayaphendula vele athi akakwazi uba angonwaba elahlekelwe yisilva coin eyi-1 uyalayithi isibane ayifune uphinda athi uJesu akunale ngiyayiphendula kodwa nithi ngityale zonini. Kuphinda kulahleka umuntu ulahleka willingly ethatha zonke izinto zakhe athi ngabele mna ngokwami kuthiwa emke kuthiwa le nkosi ithe yawufika kwayo yazibhuqa zonke izinto kuba izozayo sezikayisi zithe zawuphela yabala la nto siphelile ndiyagoduka. Kodwa ibhayibheli ithi uthe esagoduka kwasuka uyisengxamile emkhawulela ke. Ndiyayibona i-effort leyo ukuza kodwa ndibona uyise engxamile elekisa esiza njalo xa khona into elahlekileyo kukhona into okutshwayo. Akufuneki sizibethe izoni ingathi zone wena awoniwanga awoniwa sukuthetha ingathi nguwe lo woniweyo awoniwa wena koniwe uthunyiwe uyobabiza sukubakhanda ingathi koniwe wena ukuba ushumayele baze abaguquka abafuni wena ekizwi move suthi ujike uthi nawufele ezonweni awuthunywanga loo nto. Antamazana umuntu ohluphekileyo apha nowakhupha owakhe unyana waphuma ezulwini uNkulunkulu wena uncedisana futhi uthunyiwe. Andibongele abantu babo ukuqumbela abantu ubathuke ngoba bakwenzeni uqabana ngoba bakwenzeni ntoni wena. Okokuqala uba batyisavana yeyakhe unefemeli yesavana wena bayilile hayi manyalifuna ukhona khona enzima uyilungise yifemeli yakho le bathenga kuyo aboleke kuwe imali wena uthunywanga uyobabiza kolibhalithi bathengeni abantu babo thethani kakuhle nabantu babo endibafeleyo. Yabona ku-changing life funeka ukuthi usafika uyazi i-vocabulary yethu okokuba kwenzeka ntona asilwi nabantu. Ngazange kukhutshwe ngumuntu wenzangini yakhutshwa ngumuntu ingathi xa ngibona abantu betshaya insango ingathi ndisayifuna. Ayiza abantu babona beshumayela ufana ingathi amajita lana asayifuna uzobalwangalo ingathakutshwa before time. No yabakalathina lesisindiswa sisindisa abafana asale koma siyolahla
kakhulukazi ngoba bengifuna uzinela. Hayi. Nabantu sibanika ivangeli elikhulu. Elizabuyisela bebodwa. Uyazi khona abanye abafowethu endibabonayo abasimswele. Abathi xa sibukele iTV kugqitha le moto eyahalisa business. Azibona imoto zehalisa business. Ibona uba iyabanda yehle apha emacaleni. Xa uyijonga kule ndawo. Iyafana nesasela. Ngeke mntunga uyifihlele le ndawo. Xa kaloku usekushuma le ndawo. Ithi isenxanxa le. Ayipoliseno ngoba iyaginya. Kaloku ushuma ngale ndawo iyaginya. Yamatha. Kodwa yena besithethe. Uthi uNkulunkulu ucela baba benzele imisebenzi. Okokuba ngubani na umuntu uye njengoba kubo engena value nje behleli kude nakuye umuntu kuye uNkulunkulu umuntu unevalue. Iyo lento kukhutshwe izulu lizofuna umuntu ubalulekile kuNkulunkulu. Xa ndivala indaba yam moba ebantwini ivalue yakho andithi xa uqala uba nemali uqala asizange ndima ndaba esifele ngela xesha lokuqala kuselwa i-financier i-esprit ne-liberty saphinda old back right in like wanga na xa useba kwi-old back uhlala namashita okanye uzawusela i-balls advocate then mhlawumbi uyidibaniise ne-stale milk kanti useza enda nee-beaches zakho khona kanti ke icuba lakho yikhot starting nge-ultramite jokani thina asisizwanga kubecaweni sisizwe imezulu fika nje esporting uthi ngicela i-balls advocate ayibeke uthi ngicela i-stale milk basibeke Andiyazi into oyenza uba ukhuphe isigarethi yakho ikhothe starting nge-ultramite uyibeka apha uzawugqiba ukhuphe ilipayisi yakho uyibeka apha ya akhona abantu kubo ya ubethe iglasi yakho uqube uquqa then ubethe mntana bekhona abasisi basoloko bejayiva nje andalwazanga mina hayi nathi ujoyina uba abasisi bazijayivelayo abanatywala xa bazojayiva nje bazakusela abeza babephethe itywala bayayazi babazibusela bayayazi babakhona abantu xa umbuza uba ekusesesiyeni waba nabantu athi njambandela umbuza uba unaye umntu athi anamntu kula age yakhe akanamntu esiyekekuwena yena eminyaka engako ushiyeke kuwena uba ungamnamntu wahamba nathi uNkulunkulu wasinceda njengoba ndisilapha nje asizange uzophulwa nabantu ngezono zabo kodwa sizobeka ozawuboyisela izinto zakho kunjengoba sifumene usisi ehlalisana asizange sithunywe uba sithi usisi makazilahla indoda yakhe ngoba siyazi uba sizamnika enye siyithathile asinanto kwenza thina umuntu wakho sinento kwenza nawe ozimele okokuba sikunikizwi uphinde uye emhlabisaneni sikunika phindele pha
Noba uzothathwa emvuselelweni ngumkhapha singadlali uye ngoba sifuna uNkulunkulu ozawuvela. Laba bantu sikuwo aqaleke ngolo hlobo sibafumana emagalini behlalisana singaqonda mhlalisana siqonda uNkulunkulu oname owakhe unyaka nothando lwakhe lungaka aphinda abuye. Ithi xa izwi lingena athi emntwini wakhe ngicela ukuthandaza xa ndizawulala akuze umntu wakhe bayibofisi unobhayibhile athi ngicela ukhulibrinji umsuku kuthiwe ecaweni masithandaze athandaze kulalwe jongani mani anganqashi nomzimba wakhe ngokwethandazile ngoba yindoda yakhe ayithandayo lena kodwa kufike indoda ivanivise koyiki indoda ayijonga ngoba uyasunga uyavela uvalosezangathethanga ngoba uyanga phakathi. Simane sithi ndoda utheni mani usike wangathi unesidima athi usisi hayi andinasidima isendim Zolani lo uthokoya wakho ofundisiwe. Asikwazi lo sisi Ntungwa uba simluze ngoba funeka simenze umlobi wabantu. Sikwazi umluza funeka simfundise aphi ngoba funeka lohlukana nabantu ahlukane nayo ilimele. Into funeka thina xa ufika funeka sikwenze umfundi sinamsebenzi wobuleliphi funeka sikwenze umfundi funeka sikwenze umlobi emakhe yivaleke into yakho uthi uJesu udibana namanye amashida ayithuba elokho ajita uthula amashida ayalokho athi kuzokuthema amashida ngibona nelokho vele kalathi amashida ayangalo chuba athi kodwa wena sicela ilandele zanenza ithi zanenza abalobi bani ngabalobi balonini ilenhlanzi bami mna zanenza abalobi abantu nina ngabalobi abantu isikili sikhona soloba yasifuna kodwa ngizawushintsha nje indawo ngisakuba yo asikhawuleze ukohluka phakathi komlobi wabantu nomlobi wenhlanzi undawo ukule ndawo ba lo oloba inhlanzi uyiloba ikhilile athi wagqiba ayithathe ayise efeni andithi ukuthi ke wena uthanda kodwa lo ozawuloba abantu funeka balobe befile afile abase yo lo phakathi so lo muntu funeka sithi make sure basiyamenza so asinqabanga ngezono zakho asiziwa yakho funeka sikwenze umuntu sakwenza sibhisi ngawe izono zakho kanjani nazo noma ungafika unomvuka Sunday anando kwenza nomvuka wakho ndinento yokukwenza iyo nto uzafika ebandleni lami bahaga benxibile bathi bayabaleka ungafika emandaweni zazinqila zonke zazothi anangxaki nazo ndiyazaka ngoba ndizozenza ndizozenza ayobekathi koniwe wena ayobekathi ngawe uthi ke uNkulunkulu kwesizothi uthi nina ninomdla wegusha ninomdla wemali mna ndinomdla womuntu ondilahlekeleyo nendikhuphe kuJesu azofuna
uJesu uyiqinisa njebanye ngibona ehlela manje uzofuna kethi nake ngokusiceliwe ukuba sincedisane naye sifuna emotion bay imoto yami ibivaswa phakathi kwamajita eCredoko andidlala namajita ayiphuli mama nami mna nephuli that's why ipartner yami umbayisa ayinxile ithi xa inxilile ithi sekufuna jo ibethe ize ngoba xa ungamazi uba umuntu uphi uzamfumana njani njengoba sinabazalwane abavela kuba ungena umuntu onxilile kuthiwa ukupheli akanyomlanda uzongena ngiyaphinda ngiyaphuma sisenza yona na akhange somlanda uyafika uve ikeyboard uyangena sheme salam singene sifuna uzohlala apha ngaphandle athi umfundisi ikuphendule tsotsi izasiphazamisa ecaweni sikhupha abantu bakathi sebezizele utsho ukuthi njengokuba nje magqibezele lento iyalafeki qala uthi bonds uphinde ubuye uthi niphe brand ayisagcwala ibhotile ubuye uthi Esprit ubuye uthi Autumn Harvest uphinde ubuye uthi ntoni enye phali yabona bafika kuphalipele so udeke ngo uthi phalipele awukuba kuphalipele uya esikalini ngivali kuviseke njengokuba nje sosesikalini nje ivalue yakho ebantwini yehlile undivile wena mfethu kukhona ngolwabi kukhona ngamabali amakholwa akhona endlini ehluthwa nguwe kukhona isibandla lihlangene ligcinwe ngumoya ezilandele emva kwakho yehla ivalue yakho ebantwini kodwa ivalue yakho uNkulunkulu iya increase uya ubaluleke bama ukhutshelwe uThixo ezulwini azokufunda nathi sebesiphethe uba bekureject uNkulunkulu ukhona ekufuna uba bethetha kakubi ngawo besithi awuyonto bangagqiba noba ukho uNkulunkulu akakwazi uxolele ba ini program yakhe hamba nondifunela lo wako akutwala ngeke ngicela sithandaze sifana amehlo sihleli phansi singabe sanyakaza uzalwane sihleli phansi ngicela nje sithandaze halela umthandaze namhlanje ebusuku nje nomuntu othi Nkosi mayingaphumi lenkonzo ndingasibuyisela kuwe uba ukhona phakathi kwethu before sithandaze othi ngiyamdinga uYesu abe inkosi yami ngicela uthathe isandla sakho esaseright usibeke phezu kwesifuba sakho ndifuna ukwenza umthandazo special ukuthi namhlanje ndiyamdinga uYesu uba ndibaluleke to the point yoba washiya amazulu just for me to change my life ukuba ndibe yiyo into afuna leyo ngicela ukubona isandla sakho ndizakwenza umthandazo ospecial ukhona uthi ndiyamdinga uYesu enhliziyweni yami akubonge igama lenkosi andifuna ufana enzelwa ndingabi nacala phambi kwakhe uyafunwa uyathandwa ubalulekile wahle emazulwini ehlala wena ukuze ngaye ube nobomi naphakade uba namhlanje yatsho enhliziyweni yakho ukuthi andazani na Yesu kodwa ndibaluleke ngale ndlela kuye nam ndiyamfuna if uyamfuna namhlanje ebusuku ndicela usithathe isandla sakho ndikwenze umthandazo
umthandazo ospecial. Oh, hallelujah. Ospecial. Tell us, Parame sonke sibinyawo.